televizyona me heye geleke mesaj me rahatin mesajın pişkiriye mesajın xwedî derketinê hatin dîsa çalakî pêk hatin ji dovê em van çalakiyan tînekanê we temaşevanê xwe lê hewldanên lalî hewldanên televizyona me ji bo peydakirina satelîtekê jî berdewam dike di çarşeveya van hewldanan de pêşî dozvekirina li dijî Eutelsatê di rojevê de vê parêzerên me ji vî alî ve bûn xwediyê serlêdanekê و لو رأف يعني تشتري تصطيق كريه الدرجة الدربي حقوقي جهر علي بهم جالي تجاري وهم جالي زاغون هي قانون هي ين فرنسا وأفيك درحقوقي تديتن وبارزر المحول بدن بديارة تدبيري جرا دبيجم دينن سر في يكي وكدين جتابي ev gayni Eutelsatê satelîtên dinê jî hene hewldanên televizyona me ya peydakirina satelîtekê dinê jî di vê navberê de berdewam dike ji vî alî ve jî hine hevdîtin hene di nava rojê de ew ê encamê van hevdîtina hinekî bêtir eşkere bibin lewra hevdîtan nû dest pê kiriye miron dikare ji navê tiştekî bibêje lê ew ê ev yek jî di rojevê de be peydakirina satelîtekê dinê jî ew ê di rojeva me de be pekek dinê jî tê xwestin û bi hin peykan re jî hevdîtin hene ez vê yekê dikarim ji bo temaşevanê me re vê gavê bibêjim di saetên pêşiya me de dikare ji vî alî ve nûçeyên zêdetir werin nûçeyên li ser vê mijarê ku mirov kêfxweş bike jî werin dikare bikeve rojevê belê em ê niha di derbarê van mijaran de rewşa dawiya televizyona me de û nirxandinê tên kirin de dosyayekê bînin ekranên we rewşa dawîna televizyona me rewşeke wisa ye. Şirketa satelîtê ya Fransî Eutelsat doh nîvê şevê weşana me ya li ser satelîtên xwe birî. Eutelsatê ev yek bawayekî yekalî û dijîhquqî pêkanî. Ji ber ku Eutelsat ev biryara xwe ya kêfî rastî dawiya hefteyê anî hewldanên me yên ji bo dîtina satelîteke nû negîştin armanca xwe. Lewma jî weşana me ya li ser satelîtê do bi 6 saet 24 de bi dawî bû. Lêbelê weşana me ya bi rêya înternetê bê navber dewam dike. Rêveberiya televizyona me ji bo weşana me bi rêya satelîtê jî hebe di nava tevgerê de ye. Ji bo vê armancê îro jaliyekî bi fîrmayên satelîtê hevdîtinan pêktîne û jaliyekî jî li hemberî Eutelsatê xebatên hiqûqî dimeşîne. Parêzerên televizyona me di vê çarşovê de ji bo biryara yekalî û dijî hiqûqî ya Eutelsatê betal bibe wê serî li dadgeha Fransayê bidin. Her çi qas televizyona me ji roja yekemîn û pê ve dibe hedefa êrişên dewleta Tirk jî ev pêkanîna dawî kevneşopiyeke qirêj ya li hemberî Kurdan careke din raxist ber çavan. Ev kevneşopî jî ji bo berjewendiyên aborî û siyasî qurbankirina Kurdan e. Kurd vê siyasetê ji nêz ve dizanin û dijîn. Ji doh ve temaşevanên me vê kirinê protesto dikin. Di mesajên protestokirinê de weke sedema vê êrişa li dijî Roj TV tişta herî derket pêş krîza dîplomatîk a di navbera Tirkiye û Fransayê de ye. Sedema krîza behskirî jî hesabên partiyên siyasî yên Fransayê ye. Partiyên siyasî yên Fransayê ji bo karibin dengên Ermeniyan li Fransayê bigirin pêşniyar qanûna înkara qirkirina Ermeniyan sûc dihesibîne anîne rojevê. Meclîsa Fransayê beriya çend hefteyan ev pêşniyar qanûna înkara qirkirina Ermeniyan sûc dihesibîne erê kiribû. Ev yek jî bû sedema nerazîbûna Tirkiye. Tirkiye pêşniyar qanûna mijara gotinê kir sedema krîzeke dîplomatîk. Di mesajên protestokirina vê êrişa Eutelsatê de tê gotin ku dewleta Fransayê ji bo reaksiyonên Tirkiye kêm bike û dilê wê xweş bike berê xwe daye Kurdan. Ji xwe li Fransayê di vê çarşovê de hîn siyasetvanên Kurd hatibûn girtin û zextên li dijî Kurdistaniyan zêde kiribûn. Temaşevanên me di mesajên xwe de astengkirina weşana me jî di çarşoveya van êrişên Fransayê de dinirxînin. Belê temaşevanê jî me vê rewşa xwe biaxivin li stûdyoyê hemkarê me rojnamevan Mazhar Gunbat amade ye. Mazhar tu bixêr hatî? Navxêr aleykum. Mazhar pêşî ji wê dest pê bikîne gelek mesaj ji me re hatin û Fransa tê sûcdar kirin gelek temaşevanên me jî dibêjin têkeliya vê yekê yani weke siyaseta Fransayê li pêş e gelek mirov van dîtinê temaşevanê me çawa binirxîne. Vê guman dîtinê temaşevanan famkirine pêvaşî pir hêjan e. Yani dîtin bi xwe hêjan e ne rast bicî lê temaşevanê me ji ber ku rastin ji ber ku bawer dikim kêm temaşevan bi qasî yên me
دنیای و روشا کردستانی خواست باش دشوپینن جبروی که راستیجی تثبیت وانا راستن یعنی هفکاریا فرانسا به دولت ترک را نجارا پیشیه مثلا ده همو دمن کریتیک ده دمن پر حساس ده فرانسا هر تم كمان او اتراكسيون يوصا تلد نري روكي خوي او نشاندا نر نشاندا و آلية دنجي لبشت برده احتمالا كمازن كتنابا بازاريان جبركو انجاما تشتكو جي دي كاروباري فرنسا يدر كبه هولي ويبخوي اثبات كه يعني الآلية كي تلد نري بحكومة ترك را كتير نوا شركي دجوار دوار دبلوماسي ده دوار سياسي ده حتى جارنا وإيماجه ددن كو دوار بازرگاني وعسكرية دجي نوبروان ده شركي مازن هيا هلبت يعني رقابتك كابيتاليستي دست خصنا بازار هيا لي اف هردو هفگرين متفقين ناتوه ایماجه کاوسا درتخن هوله و که کبراستیجی شریوانا او ببه نسکنه لی تلید نری دینا برده وانجی کلمک کرده دا وانجی انجام بازار خود کرد انجی برجواندین کرده کرن قربانین بازاریان خواه جبروه که بگوتنا فرانسیا از بجم تشتکی دجاویه یعنی تشتکی بریجی گلک جاره هاتبو دیتن جبروه که پروتستوین کردا برتکین کردا لهمبری فرانسای با اوه که چارچوبه که دموکراتیک تا پرل جینه و اگر بردوام نکن فرانسا لگل ترکیه ایوان کارین قرش هر تم بدومینه اذ نه جاره یکمینه و نه بجاره داویش منکی تقول بري جمج في أبيكية منکی بري باخ حتى بذكرن دسبيك باخ من جد دسبيك رنا روجنا مجريا كردي به كما كمرو لي بالنيرة طبعا وك رفرنس من جو كردستان دسبيك جو روجنا مع كردستان دسبيك بجو هنگي فيه بمقایسه كنا يروش اگر بچاوه خود دیرو که به وسط چاوه کل دیرو که بگردین روشه که چاوه بیکاتی جبر روزنامه گریه کردی تایبتی دبیش نه نبونا دولت کرده بویا سدم کو گاوا یکمین روزنامه گریه کردی جی آوایان سیاسی به یعنی چونکی چه دزگه ها را گهاندنی گلکی بندست دما دست بجیانی بکه بده نوه مافین وی گلی yani mafin geliyen siyasi, çandi, iragahandine, abori, coğrafi, wan mafa bine zaman de beşeker roş. Fazayı tabii yani. Bize ne veriyorsa o aliye dinci disa avaki indirekt zamanı kurdi çanda kurdi bu iragahandine peştkeveş belki ستاتویا آنی نبود ستاتویا کردان دیرو که ده هر تیم بوی سدم کو روزنامه‌گری کرد ادعا یکمین ده راستی آستانگیا وره آستانگیا یکمین مثلا روزنامه کردستان سرگم بویه yani şandına deverin Musa dur ku fikrine denge kurda ne bistin denge tam xandevanın ve rozname ne bistin yani ligori dama ligori ravşa ligori serdama rebazên cuda cuda hatine bikar anîn bi girêdayî mezînbûn na tevgera neteweyî a Kurda jî êrîş û astengiyên li hemberî medya û çapemeniya Kurd jî her tim hatiye dengekirin yani li gorê hatiye mezin kirin piçûk kirin cana bizanebûn ew êrîş hatine kêm kirin ji bo ku reaksiyon çênebirin cana jî pir hatine zêde kirin والحاصل حتى سالن دسپیکان و تیجی ربازن نیزی هف هاتنه بکارانی یعنی دربه اکلی دانه حتی کجا کدن سرخوابه وره
rojnameyê Kurda, kovarê Kurda hê di salên şêstî de em bêjin gelek tişt anîn serê Musa Anter û hevalên wî ê ku hewl didan bi rêya kovaran rojnamevaniyê bikin. Werhasıl em wê demê eger zû derbas bin ji ber ku karaktera wan dema pir nêzî hebin. Tabii divê min vê jî bêjin yani hemû parçeyên dinê Kurdistanê ev wisa bûne. Taybetî jî li taybetî li Bakur yani li parçeyê din jî awayekî sansür hebûye li ser Kurda astengî hebûne. Di destpêka salê notî de ev şewsandin zert astengî gihiştine asteke sistematik li rojane di nava plan û projeyekê de Dewleta Tirk li ser medya Kurd, çapemeniya Kurd û dezgehên rengê çapemeniyên bêjin weşanvaniya Kurd zext daye meşandin. Bu yê karekî rojane û sistematik pêşî bi işkenceyê, pêşî bi binçavkirinê, pêşî bi tirsandinê, bi gefa, gava wê jî feyde nekiriye enca bi kuştinê dewam kiriye. Neticede de nava 3-4 sala de salê notî de zêdetirî 20 rojnamevanên Kurd û nizanim çend heb jî ketkarên wî warî hatine kuştin, hatine qatil kirin. Sırf ji bo ku ev war bêdeng bibe, Kurd dengê xwe nebîsin berî her tiştî, haywan ji hev tune be, tevgerê ku tabii yani ser sistematik bûna wî warî eger em bisekinin, çima bû sistematik wê demê çünkü di salê notî de tevgera azadiya Kurda gihişt lûtkeyekê yani hem li Bakur hem li Başûr hem li deverên din li Avrupayê êdî Kurd ber bi yekîtiya neteweyî ve diçûn îxtilafên navbera xwe qismen be jî kêm dikirin. Ji tara bêjim di vî warî de serkeftinên Kurdan heyecaneka mezin dida ciwanên Kurd û baweriya Kurda buwan zêde dibû. Ji bona şikandina vê gelek tişt hatin ceribandin helbet ne tenê dwarê ragihandinê de bê bîra me di heman demê de dema rojnamevanên Kurd hatin kuştin di wê pêvajoya de bi hezaran yani na basa 17,000 kes tê kirin 17,000 kes jî li Kolanê hatin kuştin. Yani armanc bêguman armanca sereke tirsandine, armanca sereke teslim girtine, armanca sereke pêşî girtina li warên dinên têkoşîna azadiyeye yani çünkü ragihandim tena serê xwe tiştekî îfade nake yani eger backgrounda wê tune be eger hêzeka Kurda tune be hêzeka neteweyî hêzeke em bêjin azadî xwaz Kurd bi dihan weşanan televizyonan jî derkevin holê belkî vî awayî bi ser Kurda ve neyên yani ji ber wê طبعا هناك إيروج باخ من فرق إيروج تدبيني إذا قلت بطريقة صار نودي مقايسة بكن صار نودي تباسكر يعني روشة وصاحبه جالي كي خرطبوني قال لي كي مازن يعني تويتي هبو يعني تبي رازة كل قال لي كي بيش كتبه سركتني قال لي كي مازن بدأت دخلت تيكوجينا خده لا يدني هالشيء قال لي كي مازن النافا قال ده شيء بو بقول في جريدة تابي تباسا كشتن فايلوانة ديار وستين نافاندن بباشه داشتی زختن سر روشنامه‌گری دست بکر. این روش که وقتی رو زختن بنیره روش تبگر آزادی کرد بنیرخینی و روش کردان گشتی بنیرخینی. دو فرقی که چه بینی؟ ناج علی آرمانجی و بگمان فرقی که مزن ناوری دتنه. یعنی آرمانج با آوایی کی بدن کرنا کردا. اگر نباجی روشا کوته دنه بوی روشی قایل کرنا وان و پی در پی جارا کدن دست دانینا سر دستکفتی وان سر رومتا وان سر شخصیت وان و سر هر تشتی وان همون نرخی وان یعنی نرخی کو کردا بخواهش خواه آفران دنه او تخوازن وانا باویجن آلی کی بیجن امی بدنوه یعنی آرمانچ tek birine psikolojiye gerekiyor. Armanç bindest hiştina gerekiyor. De çarçoveya pivanin serdama medeveji. Yani kesinlikle karel gori pivanin beri 200 sala gerekiyor bindest hiştina. Le
zihniyet û armanc eyn ye. Yani salên tabii ji bo vê rêbazên cuda cuda têm karanîn. Yani de salên berê de salên berê de carna kuştin derdket pêş, carna işkence derdket pêş, carna şewtandina gunda, carna vala yani îro tabii duan demade jî tiştê psikolojik dihatin carbandin. Yani rêbazên psikolojik her tim metodeke devleta Türk bûye û devletên dinên dagirker bûne ku hemberî Kurda û gelên din mikar anîne lêbelê eger mirov basa ferqeka pir mezin avê serdemê avan demên dawî û wan demên berê bike zêdekirina an jî tundkirina û berfirehkirina vê rêbaza psikolojîk el hemberî Kurda. Yani heta salên notî jî belkî devleta Türk wisa bawer dikir ê karibe bi hêza xwe ewekî fîzîkî tevgera Kurda di hemû maneya de maneya eskerî, maneya siyasî, maneya ronakbîrî, aborî civakî de ê têk bibe. Yani ê temamî kontrol bike. Lê diber re yani ji bo ku bi ser keve rêbazên psikolojik jî dixistin dewrê. Dem pir dijwar dikin. Lê îro ew şerê psikolojik di asta herî bilind e. Yani rêjeya wê belkî encama lêkolîna de derkeve holê lê ez bawer dikim eger lêkolînek bê kirin li gorî yên berê belkî 10 qet zêdetir be. Nazarım ve ki baxıvın Ejipt'te me jivali ve jivaliye şerê psikolojik ve rêjeya ve bindkirina rêjeya ve Astenkirina hevdîtinên parêzeran rêberê gelek Rûbez Abdullah Öcalan de ji vê çerçeveyê tên nirxandin rewşa dawîna vê tecrîtê binêrin piştan ser vê mijarên jî baxin vê temaşevanên hêja îroj yani 28 min roj e ku ev hevdîtin tên astenkirin ji 27 mehê ve astenkirina hevdîtinên di rojê vê de gelek nerazî bûn li hemberî vê yekê hene ev nerazî bûn her tim li kolanê ye ve diguheze çalakî ve nerazî bûna hanê çalakiyên heyî di rojê vê de me gelek çel servana çekirne le çalakîn werin kirin jî gelekî di rojê vê de ji vê alî ve jî pêşengiyeke jinan gelekî tê dîtin me gotim li vê rojê vê binêrin û hevalê me dirêj li ser vê rojê vê jî dosyayek amade kir nûçeyên heyî li ser vê rojê vê wisa ne. Tecrîda li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di roja xwe ya 108 de ye. Di vê pêvajoya bi qasî 6 mehan de hevdîtinên Öcalanên bi parêzerên wî re hatin astenkirin. Girtina parêzerê Öcalan a di vê pêvajoyê de nerazîbûna li hemberî vê siyaseta AKP gelekî zêde kiriye. AKP ya li vê nerazîbûnê guhdar nake niha bi qanûneke nû dixwaze vê siyaseta xwe rewa bike. AKP bi henceta girtiye ji doza Ergena Konê û parlamenterê CHP Mehmet Haberal derbarê qedexekirina hevdîtinên girtiyan de pêşniyar qanûnê pêşkeşî parlemenê kiribû. Li gorî pêşniyar qanûna parlamenterê AKP Mehmet Doğan Kubat daye parlemenê wê rayedarên dewletê bi henceta kar û barên rexistinê bi rêve dibe karibin heta 6 mehan hevdîtinên girtiyan qedexe bikin. Rêya pêkanîna vê qanûnê jî qaşo destê serdozgeran de ye. Eger serdozger bixwaze dikare vê biryarê rake an jî dema qedexeya hevdîtinê kêm bike. Aliyê herî balkêşiye we ku bi vê pêşniyar qanûnê mafên girtiyan ê hilbijartina parêzeran jî ji holê tê rakirin. Kanun di rojên derbasbûyî de ji aliyê Komisyonên Mafên Mirovan û Edaletê yên Meclîsa Tirk ve hatibû qebûlkirin. Di rojeva Meclîsa Tirkiye ya vê hefteyê de wê vê qanûna taybet a hevdîtinên li gel Öcalan asteng dike jî wê were nîqaşkirin. Di vê naberê de çalakiyên bişêra ji Öcalan re azadî ji qirkirina siyasî re na yên ji aliyê tevgera jinên azad û demokratîk ve tê lêrdarxistin wê bi mîtînga li Cizîrê dewam bike. Xebatên amadekariyê yên ji bo mîtîngê dewam dikin û banga tevlîbûnê têkirin. Jendamên tevgera jinê Jiyan Demîr li avahiya BDP ya navçeya Slopya daxuya kirin ku ew ê nerazîbûna xwe ya li dijî tecrîdê 28 çilê saet 12 de li Cizîrê bi mîtîngekê girseyî nîşan bidin. Li Amed û Mêrsînê jî 29 çilê mîtîngên bi slogana ji Öcalan re azadî tên li darxistin. Ji bo mîtînga li meydana stasyonê ya Amedê civîn tên li darxistin û banga tevlîbûnê tên kirin. Jin ji bo mîtînga li Mêrsînê jî xebatên amadekariyê dewam dikin. Di vê navberê de li navçeya Wanê Erdîşê bi pêşengiya Tuhac derê tecrîd hate protesto kirin. Rêveberên navçe û bajarokan jî di nav de komek kesên li avahiya BDP ya bajêr kom bûn bi daxuyaniyeke çapemeniyê li dijî tecrîdê nerazîbûn nîşan dan.
Laliyedin dayikên aştiye yên Amedê ji bo şermezarkirina îşkenceya li Îmraliyê çalakiya gireva birçîbûnê dabûn destpêkirin. Dayikên Kurd do bi daxuyaniyekê çalakiya xwe bi dawî kirin. Li ser navê dayikên ku li pêş a Recep Plaza kom bûn Raife Özbek daxuyaniyek da. Özbek ji dewleta Türk xwest ku destê xweşser rêberê gelê Kurd rake û dawî li tecîdê bîne. Dayikên Kurd biryara girtina Roj TV jî şermezar kirin. Laliyedin vê carê jî dayikên aştiye yên Sêrtê dest bi gireva birçîbûnê kirin. Çalakiya wê sê rojan dewam bike li avahiya BDP ya bajêr dest pê kir. Hediye Özer tecîda li Îmraliyê û êrişa li ser televizyona me şermezar kir. وقتی اشتاوی و مجال با خود مجال تلویزیون هم مجلس چین سرویه که کو بگیجن برنامه همه استکران وشان همه مجلس تماشاوان خورا راگینیم ولی به مظهر گرون بات و لسر روجوا هی طیبتیج استکران وشان تلویزیون همه داخلن مظهر از استکران هیچ نیست پرسن تجرید و پسیکولوژی گلی کرد. یادش بیاری به نرخاندنه که بگی چطور خواستن آج پسیکولوژی کردن جوی علی و خودی روشه که چاویه. بران تدی گاودن ما واسه ربازین پسیکولوژیک تند بو نوی کر گوت نهری دای اما ابو براستی نتنه دواره مدیا و روزنامه‌نویسی ده واره دن ده تایبتی تشتی کجبو کرده بونه سمبول yani öcalan işte lideri PKK leş bu kurda buye sembolek yani buye mesela rumeti yani ne tane jbo kesim PKK'yi ne tane jbo Ali Girin PKK و قادرین PKK و jbo hamu kurda buye sembolek jberku devleteka ku kurda bak dijmin dibine lidereki vane تیرا خودی گرسه به میلیونان کس امضا خود دنج بوک بجن او وینامه نتنی دخه هجره که هر وها مافین وین چارچوبین قانون دولت ترک دشی بن پیت که او برای بازم پر قریش خوازه وی د شخصی وی ده گلی کرد چوا بجن بیرومت بکه چوا yani تخوازه وی بخه ستاتویا کسی کی جرایزه یعنی بجن نه پارزرین وی هرن وی ببینن که مافکی گردونیه اف yani hatta ne gerdun tane gerduni gori kanuni Türkiye ji evet yani Türkiye mecbur eve ki le nahile çitke tane bla malbat vere bine yani ev kirin adi kirina bu yereye ev asayi kirina bu yere der siyasi kirina bu yereye yani siyasete klasi siyasete je dertine u dike bu yere ka pıj rezi yani ev sembol ev mit ev efsuna anca ev nır harumeta ku kurd dinet duhaze jhole rake yani jbo televizyon ji mesela eğer baskin bidahan televizyon kurda hene iro روزنامه کرده هنه کووار کرده هنه مالپری کرده هنه به هر جوانه کی کرد ایرو یعنی به هزاران جوانه کردن هر جوانه کاره سر کامپیوتر آخه به چیت بجن وب کامی تلویزیون لی روش تیویش bu kurda sembolik yani aliye sembolik piroz serdesi hamu aliyendinin evji aliye ku psikoloji kurda morali kurda her tim bilind ke yani damat bejin roşti lideri denge roşti biti be hazaran polis eriş bibin ser deh kurda jina hamanet bejin roşti bi yani ev ali pır girin geçbere ki tuhazın her tim erişe bibin ser tişten kujbo kurdan jbo gelam bune piros u sabken ku bavariya wan bu annemine u sabken ku psikoloji wan tek her psikoloji bir geli tekere Armanca wan neteni lideri PKK'ye anji televizyona ka kurdaya anji embejin dezgehe kadına kurdaya Armanc bavariya ka usabdin vigeli ku edi desturlinge wan şikestiye te qawata wan nemaya ev devlet kenge bxwaze eğer wi geli 20 sala jî têkojîne ka bêhempa meşan dibe eger ev devlet xwazet kare droja kêde ji holê rakê dixwazin vê
hêza îmajî ve hêza xeyalî bikin rastî ve guharin rastiyê û Kurda jî pê bidin bawerkirin. Lê helbet di nava têkoşînê de gelek tecrübeya Kurda çêbûye. Yani ji ber ku pir rêbazên qirêj ne divê astê de jî ne divê tundbûnê de jî rêjeyê de jî hatibin karanîn û ji ber ku Kurd her tim hebû din hişyar dikin. Kurd êdî gelekî birêxistine. Hêjî dewletê Kurda ji vî aliyê baxin yani ev Kurd hêza Kurdan psîkolojiyê Kurdan li vê navê de tabii bu ew ê tiştek giradayê bêjim mesela bu bi rastî rengbûna demokrasiya Kurda girêdayê zêdebûna dîtina ye. Reng û dîtinên cuda cuda ye. Lê divê mirov tu cara devleta Tirk weke alternatîfeke demokrasiyê jî nebîne. Mesela ji bo çi ez vê dibêjim? Aliyekî liderekî Kurd dixe çi rewşê yani 12 salin aliyê din yekî dinê Kurd li gorî xwe ew jî belkî lidereke yani hêzayê belkî biçûktir lê tu bahsek Avrupa'daki yani ew kesên dinên weka wî yani cana dibe rojnamevan, cana dibe lider, cana dibe siyasetvan, mesela de asla wezîriyê de pêşwazî dike. An jî rojnamevanekî ku nêrîna xwe li Kurdistanê dibêje, di dîhayê de dibêje, tak davêje girtîgehê, hepsê, işkence, lê yêdin çêtike ji bo navê statûyek çêtike. Dibêje were bipeyve. Yani min bêjin yekî weka Muhsin Qizilkaya dertîne roja ku li Roboskiyê komkucî çêbe ew jî yekî ji Colemergiyê binêre. Mirovê herêmê yani. Erê yani mümkün bu ew li wir bûye. Alekî 34 kesa dikuje qetil dike û dertîne wir dibêje azadî li vê derê ye. Bila Kurd dev ji têkoşînê bardin va têkoşîn li vê derê ji xwe me her tişt bi dest xistiye. Yani di her warî de ev şerê psikolojik tê bikarin. Yani ji bo xwe di her warî de Kurdek çêkiriye û li gorî xwe qîmetê dê û yêdin jî dixwaze xebin piya lê tabii yani em tev zanin gelek kesên wisa ketine rewşa Diyarbakır yani gelek kesê ku bawerî bi dewletê anîne dawiya dawî yani ketine çi halî ne tenê ew buwan re civakek jî telef kirine. Em wekî tay pirsan taybetî ser gel hêza gel psikolojiya gel çalakî gel be bi vê navê de nûçeyekê gelek em bahsa wê bike ev nûçe jî doza dîrokiya sîvnehemî rûniştina doza kecekê dest pê kiriye li Amedê mêhal bin xwe bigêjin wê derê karibin agahiyan ji wê derê werbigirin. Tabii dibêjin doza kecekê çarçovê xirkirina siyasî de ev de doza pêktê û navekî wisa lêkirine doza siyasetmedarên Kurdên girtiye ku ji 4 Nîsana 2009 vir de ya ev siyasetmedar girtîne doza konuşna ve nahatê dîtin doza bingehîne divê çarçoveyê de 52 siyasetmedarên Kurd divê dozê de têne darizandin ji vana 34 wan girtîne navên gelekî di siyaseta Kurdan de navên gelekî naskirî hene û vana dibêjin pêl bi pêl anîne ew ê anîne dadgehê niha tabi vana li girtîgehên cihê têne girtin wekî girtîgehên Amed Mêrdîn Midyat Êl Sêrt û Çewlikê vana bi erebeya anîne adliyeya Amedê vespê hatine dîtin û rûniştin jî dest pê kiriye xwendina delîlan berdewam dike ev bi wî awayî agahî hene di derbarê vê yekê de di derbarê darizandina îroj de rûniştina îroj de belê me gotim ji Amedê rewşa dawîn bipirsin Mehmet Ali Ertaş rojnavan ji Amedê sirxa telefona me Mehmet Ali roj baş Roj baş Mehmet Ali eger tu ji başevalên me re hinek agahiyan bidî derbarê rûniştina îroj de belê îroj wekî her carê dîsa serê sibê siyasetmedarên Kurd ku di nav de parlamenter şaredar û parvanên mafên mirovan cî henin û sevî çarşiyê kirtî sevî pêncî siyasetmedar tên darizandin serê sibê bi gelek ringan dîsa dest kelepçekirî jî girtîgehên Mêrdîn Midyat Êlê Sêrt Çewlik û dîpên ve û dîpên a yên Amedê serê sibê dibin
دو پیچ پلیس هم لشکران آنین عدیه دما دیسا آنین دیسا دور عدیه پلیس هم هات پیچان و هر وها دیسا دور عدیه به درابین حسنی جالی پلیس هم هاتن پیچان و بورنگی دبن کنترل در باسکن و برن سالونا دادگیه دیسا وکی چند روزن داوی دومه بجاری بخوندنا دلیل درباره چه خدمتاران ده سرس دست بکر وکی زنان دمن داوی ده تایبتی دلیل درباره چه خدمتاران ده تخوندن به پرانیل سر تلفنان سکنن دیسا سر خبات نوان سکنن و هر وقت دیسا نه چما بشداری روشی بیه چما بشداری دنگی تلویزیون رادیو دنگی مزوفام یا بیه و هر وقت دیسا چما دریا چاپمنی خبات خبار بکنن بیرنگی پرسن باقیش وانتی پرسن تما خصوصیت مدار جی بخوازم کو بارزان خود کردی بکن هرتم مغرفان سروانتی خود کردن و بیرنگی نخواهی کردن ایروجی دیسا درباره سیاست مدارین کد دلیل خواهدن آماده کردن دیده خواندن و بنده کو بیرنگی در دوام بکن نها رونشتن دوامه برای زمان کردیش تابیل وداری دیسا پاراسنا به کردیش وسخویه و دیسا که به روژوی دمین باید تابع گاهک او کرده بون به کردی آخری بون دنگی وان بری بون ناز آژانس کنیشه که بود ویرنگی دخوینم جبری حتی بیرام ولی اکشتر بود ساعت پیشم تابع به انجام هنگی اشکره به میوکیدن جاگاهیان ور بگیرن لیمه مدالی پس که میدونی درباره مشارکتی ده مشارکت تجدیدی ده آماده کاری میتیگه که مزن ده حتی کردن آمده جبو بیستون نه و مه جوی علی بچنوشه هنه برای وقتی مثلا دید بیشتری جوت مهید آنگو بیشتری چله دو دید میتینگ با ترداخشن یپرکو ازمون خواندکاران هبو تعلقی بیشتری چله هاتکن خبات نوان دیدامن و جزان از میتینگ جالی تغییر جنان آزاد دموکراتیک و ترداخشن به بنا جنار آزادی کمپوزیشن سیاسی ربطه به درشمه بیشتری چله دل قاعده استاسیون یا آمده میتینگ ترداخشن خبات جنان لتاقان بردام بکر ناوچیان و باجاروکان دیدومه هم جنان زاردن هم جی رنگیندن بسافر دیالوگ و زیارت پکتین و خودم هرکس بشتاری به میتینگ بده شما zaten ev میتینگ دست سرطات دو خبات اندو حزار و دوازان بن و خودم کوبه سرطات مزن خبات 2012 آل دیجی تجرید و این کار ایمهای آل دیجی گلی کرد دیسا پولیتیکاین گرتنو بچاو کرنے و اپریشن سیاسی و لشکری شرمزار بکن دے انگرسے کی گلک مزن خوازن کل قاطع استاسیون دنگی خود بلند بکن پیام خود حرکتی پار بکن و حلوت اقوی یال تیجی پولیتیکاین لسر گلک کرد مشاندن به میتینگ به گلک کرد و به گلک جهانی پار بکن جبرای تیجی امکارن بیشن خباتیان به برفرهی بدومن مهمت علی گلک سپاسی که جبو تلویونات برنامه همه جبو وانگاهی تشمارش تماشاوان مرراگهاندن روز باش خبرت باش تماشاوان اینجا می نه دیمینه کی بینه کنن و تماشاوان خواهم دیمینه ما درباره زیارت کردیم هنرمند لهفدو کمبون و چون روبوسکی لودری به مالباتین او کسین که بون قربان به قتلیام بوان را آخوین می اگر حوالی ما آماده کردیم می نها وان دیمنان بین اکران و تماشاوان خواه بله دیمن ما آماده و دیمن به زیارت هنرمند آن روبوسکی جی و سانه Onlar biraz buradaki grup دو يا شيخ دو يا شيخ Yani av hakaret o, av zulmü o. Yani bize yapılan bu görünümlü çadır var ya, bu çadırı göre spor çadırı. Taziyeri orası bu gelip orada görüntülü. Kesinlikle hiçbirimizin dertlerini paylaşmamış. Biz bunun açığa düşmesini istiyoruz. Bu gençler, bu fidanlar hepimizin geleceğidir. Ama iki ajanı hatırası yüzünden Bu çocuklar ne devlet yaklaşır. Kaç sene oluyor? Yani bu bir günlük için değil yani bu. saygıyla anıyoruz. Olmamasını buradan kınamak için geldik. İnsanlarımız acılarıyla birlikte
var olmaya çalışıyoruz. O acıları anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da kendisine insanım diyen herkesin buna saygı göstermesi, destek olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye sermetçi lazım, hava çeşmedi امکان چه حاضر بکیم؟ ایرو بکلنتی که اومش به دولتی هست به دولتی عقبده هایی اما روحنایی داری شو اما açıklama gibi her insan on para yargılanmıştır on adalete ve adalet yerini bulsun ne onun devleti ne için? Absolutно kurda hamiyor. سری قدر که مشهر ذکر مخروجه طریقه تو پرسن نه کردن شو پرسن یعنی پرس کردن گفته کسی یعنی وقارت نمان نه یا همیاج به نهود بگویده در بکرسه که دست ما جبای قصینه بلکه هنتش بنا نخوامتن ام مداخله نکن وقتی خودم مداخله نکن هنتش بیان لکن مینوبم اگه güvenmişe kaynaklı minobu kesinlikle güvenmişe kesmiş monarım çit qasa kirbeten çit qasana kirbeten jmena joyçu avrocul tango biyo minna persiya edi فرهایه jmena persatan bulo kes persiya afi biketen herkes ki ایدیو خواه اما از این خواه وکیلاتو خادمه بارون در کبه این رسشه شیب دوا که تو دلیل رو بکیشی چون اینو خواه ماهی سر بده حساسه باسم به تشتن بیدن میگه و گوته اولی کنین همرا بکین جا ببینم دیمنین زیارتا برای شرنخ جهاد اکران و تیوی زیارتا هنرمندان طبی او چونا ساخی به وی رنگی بردوام دیگه گلک بشن جواک جوی علیفه خودی به حولدانی خودی به زیارتی نه برنامه پیش خودش می لبی که بنیرن تماشاگر جام به مجال جوا کدینه با خوان لبلا قتلیام روبوس که بیاره که وسایه که گله که ورا آخرین و زبار دکم که و گله که جو ورا آخرین مازاد تبلی مدبی جوی علیفه ما او چکری یعنی در تلویزیون خود گفت که قتلیام داو پیوه یعنی مدیمنی وشان پیوه اویه که هنکی ده هشان ده جیه خود گفت تایبتیش او دیمنی که حتی وشان نو پیوه و که سیاست AKP جوی علیفه اویه که از دوی باوری دمه که هن بشن جواکی که AKP را تبدیگریان وان هشیار کر جوی علیفه بگمان یعنی تسیرا تلویزیون که وقت روش تیوی نتنه مورال داینا گله یعنی عالی روحی و گیانی و پرس تشتکی گیرین گله عالی کاروبار و پراتیک دجی گلک تشتا درتینه هولیش خود تشتی که اف تلویزیون او قص پیروز کرد مازن کرد دلی گل ده اف کاروبارن وین که انجامن و شرط و مرجم پر دجوار ده دمشینه و بصاحیجات که یعنی نه ام بده نوید نو جواکا مدجی هن بشین خاطنه خاپاندن هنه هن بشین ام بشین جبر شرط و مرجم خواه بلکی نخوازن زیده سری خوژی نخواستن سری خواه بشین جبور راسیا ببینن اوه که خاطنه محکوم کنن لی گاوا او بش بخوژی روی اساسی البن ماسکی AKP دبینن yani çit bebla be disekinin o defikirin yani pozisyon avana AKP re çit bebla be çünkü davi yani ev aligiri AKP binci zanın tevgereka dij mrovi ezrare bide mrovin derdora xoji yani jxo peştir kesekini jxo ya tabii ya mama pazar robos gibi ki hatta naha liborin gele kesan gotu liborin bu xazı bu avay derketin drojin peşin liborin hatta xazın jwayz de tiştek bu hatta naha tükes nahat dar zandın yani de ve kede o bir yer nepeniz dain eser yani hem dozgeriya şunlar hem dozgeriya amedi likorin de kede demeşine xode gravi de çavabe ev likolin le persinawan لی کسی که نکاره جویی که آگاهدار ببه کسی نکاره مداخلی جی ببه یعنی اوجی تشتکی دینه ده آخرین او دم زیارت باروی ده بحث به که ده هات کردن او ورا آخرین لی کسی که کجوی قطعه فلتی با آوای کی می بحثی بکن رپورتاج که وی هیه اولی ما آماده کردن حسن ریکه کسی هانی و بله می رپورتاج وی نهابینن
اگر حواله آماده رپورتاجوی حواله ما آماده کردن حسن اولک وسا بحثا به قتیام دیگه كلام هاتي ماتنا ملي ماتنا ملي عسكر في شيء بعد عن معناه العم بالي بابين طيارة شاطن سلمان دينان ما أولي تالي ملي دان أمين هاكلين ملي هاش تدان أما أمينا خستي خستيش خد أم يازده رجل ما ميان بخواه ما هاش خنبي یا 15 اصلا خواه هاتم اینا من یا 15 در یخستمه من اویده که و نازل عم بیم رخمه و حتی رجات هفده هجده حتی یخستمه هاتمه مزال اسمان جنیشی و چوپین رجا مال بیدین دیوره اینا من ماز او درامش بیندار بیه منو در سامش خوین کل بیته در گوهمش کر بیه وجا خود بعضی چی ما تجربه هرکی نیه. مادنم یه ملش قد دو گروه اما همین گروه بی یه سملی بنیش گروه بی دو گروه بی. هر گروه گیده چند بی؟ هر گروه گیده شاید زیوی 11 بی اما هزانهش 5-6 بی. 6 حتی کتی هبی. یا بنیش 17-18 کتی هبی. هم دو گروه بی. از یک گروه دیمه مدرنی پسکیده که بون ولی چهار سال بکت ساعت پیشی آمده میوه رپورتاژی جاری کردنی بیرون اکرانی و حسن ولک بحثا قتلیان میدیکه بحثا وان کلیین کویجیای دیکه ولی مسار و مشارکتی نجی هم دیسا وسا طبعا سبب دیمه نجی تقول يعني اوه کو و تلویزیونی هم قاس دلی گل ده شیرین و مظلم هجات که يعني اف رپورتاج و یوکه وینه چونکی Türkiye ne hadi medya ve çapemeniye ku cesaret bikin tişteki usabedin tabi dişberiye hükümeti yani çünkü xort sembole yani sembola gelek tiştaya yani je komkuje ki rızgarbiye u ev her tişti tarif dike yani ev nebe mümküne devlet karbe serve ev bigreji yani eğer evje rızgar ne bu ya mümkün devleti seril gelek rebaz edin bu da avaya ki yani tamamı elbet ne mümkün bu veşere le bemahan sere raya geçti tevli heftir kira le rızgar buna ve uj aliye ragandına kurda ve medya kurda ve elbet siyasete kurda ve dezgehen kurda ve Nurel bel katliam men vekili jdiyle yani. İşte rastici okey yani dibes edem ku ev dezgah ev qas mazım bedli geldi. Letişte gidin je yani bir ve gireday yani bu katliam Musa bekleyin jitişteki yani bedeli. Yani rel belgertine baba ki tekoşen dışı ve ki rel berdire az bağdaki hükümet AKP ne o hükümete ki Musa ki tane katliam ki bir sekine. Peki tişteki domandı yani. Yani mesele şu eve mesela çünkü proje yani berdevam hene. Yani dibin projeye tırsandığını da eğer ev gel bitirse eğer ve siyaset avana tesiri bike yani mümkün komkuji pırmazın nekin le vi geli ali ruhi ve bukujin edi epidemiya avana kuştina vi geli tünebe yani demata gerek teslim gir teçma bukuji şu her tin berdese temriye yani berumete yani ediş insanatiye xwe dertkebe yani jberweye ki dezgehên Kurda dezgehên Kurda rêxistinkirí yani ne tenê ji aliyê fizîkî ve rêxistinkirí ne ji aliyê hişî ve jî ji aliyê siyasî ve jî ji aliyê însanî ve jî rêxistinkirí ne ew Kurda ber bi mirovbûnê ve dibin yani Kurda ji rewşa ku ketine nave anji devletên dagirker ev xistine nave yani aliye giyani ve aliye fiziki ve her ali ve çünkü neticede geleki bindest te berumet kirinci aliye dagirker ve Almanca dagirker ayekemi Frans fanon ve yani ev ku peşi vi geli be rahbiki ica rewşa rêxistinkirî de her walide a geleki dibes edem ku vi geli جوه روشا
خستی راکه سرپیا و باوریاوی پی بی پشتی کو باوریاوی پی هات نممکنه کسی دی کار به لگوری خود پی بلیزه مجالكتني هي قصة روجة فيديا في قولك كومي هي اللي جيتمي لا مدى ويكتي زانين في قصيدو حتى نوشد السنة بدأ كيفن رمشة داوين ما قلت مي بفرسن إهادة عمدة كمريا مفهوم ولا عمدة فير على قدر والسكرتيري وي بريز الراجي بيجي سرقة تلفونه ما بريز بيجي روج باش بريز بيجي بقول ما رمشة داوي جوا بفرسن هستی در دکافن دبیجن زیدنه بوی آوای آگاهی هنه سرلیدان جی هنه لوه اگر هوشمره بحثه و یکی بکنه می کیف خوش ببین yani burası kolani doğumu zede her roz hani kestiyedin derse le muhabin dozgara vedere şey bir yere ve şartını girtiği serve dosyaj veriyor avacım te agahje nagre ecbar nayzan şmera navejin yani şmera nave emdrenin herkes agahi digri herkes vaka wezarete medya kero hatvederi vi ahafnakir gelek dişzanı bu gerekli cerahatını götün, işte nozda kesici bir hati derkistin. Lema haber em şirike ve dosyayını, em daire ve dosyayını, marbat seril medane, bistu hart marbat seril medane, bana bu dven naskriyeme, ya birayme, ya kureme, ya bavime, taraf eşi temelatını götünü o birini vererek kuştuğunu infaz kını yacı işkence kını hunda kırını. Var marbata serilmedanı lemu abin dozger tis dargeti nadir bir yer nadir me? Le zdizan muşid ditede ahatına medya kerme godari kile serve mecari Bakı ki bu yere büyük dike yani da haftanın abi de vakit işteki gibi gelecek. Öyle yani evci okeyde yani vaka kar hestiye kevniye enunun zamçı vakat çıkım yani bir kişi müjarek firmasın aslında o vahşetek firmasın atikirin vahşete kulatiye karaga vaka uzan ya karaga ciğeji organizasyonel sernave devlet yahtikirin o sernave devlet evançtakirine le devlet hükümete vega rasti gori yani vakti işte bu am tuhazım bu yavay naç seri o küçük digre bir yara ve şartını dahi götün yani şişked ve şeri em mağdur emin em xwazin em vedere tiştek ulvulde derkeve em bibinin gelek mesela hani tiştene hani delila vakaku karım honda bakın vakaku ne tişte beşerin behesti hani behestiyeden avali korandın yani van tiştene hami malbat maratejin o berejatını kırman tiştene minakevan şeyne le mugabın bir yara okey kırtını em nerzi vandara navın le vaka ku siyasetçi ki AKP parlamenter ki veyte برحتي تشسر مزالا ودرنا وكاري حميد تشتي ببرسو وبرسو حميد تشتي تكري امشي تبي واتيكم تخاذ هنا تش مش مالباتا وش بارزاني ما في مروه بدو بشارتن تبي واتي براستي ام كلك او كذا فكر ادانه ل ايرو امجي سرير دوزگريرن ام بيب خازن ورچ بويه چادي دتن چك وچكر وگره اون اشكره بكن اون چواش gelişkin ki taraf vejin uç bakan arad vejin uç parlamenter arad vejin uç şapemeni arad vejin gere uç malbat ara ojmaraji vejin emeji malbata biçvinin eme malbata biçvinin o eme seril dozger yakın seril dakika yakın şbona ku em şbiçki encam ki bigrin khuyna wana o ki wana şberwa iro eme desti xawata ho bikinin de koleji devam bikin kolandri devam bikin bu biraz racibilce mi ve mecari ve kitrejana roje bishop yine işte başvana ragin am spasi ki bu tevli buna ve bernameye me
Benim mesela demameji dikti bedi sebep mücadele gidey evaketini hebu nüçeketini hebu biraz racı bilici bahse serleden amankir biçim edeti bir malbatan ev dibejin radar ke kubni arde nasike heye yani gelek lüvederi yani lüvederi dibejin gelek hesti hene bahse ve radar kirni yani o radar vere karibin lüvederi ev bikin lekolim bikin belki bahse gerek tiştite kirin vederi gerek ifade indine jihane jbu ekeci daxuyani eke baroye he baroye amede ev yek daxwas kiriye li hatta naş tabi ev daxwas avan tüberse venetiye ve keprez racı bilici jigot bir yara ev veşatine ve lekolini heye برنامه داوی بکنی دوچن دقیقه مایی ده هنکی دی بحثا و مجال تلویزیون ما بکن و مجال تلویزیون ما گیرده ایروجنو چیک هی گلکی لپیشت تایبتیش در روزه و ترکیه ده لو او قانونا که دی خواستیم وارد چیکرن لفرانسا او که کمکوژیا ارمنیان هم کمکوژیا وکی انکار کردن و وکی سوژه حسابینه در روزه و سناتوی ده ده قانونا داوی ده اف Senatoya Fransa'ya lüvederi komisyona ve evyek derxastı bu peş ve ani bu xastı bu roje ve iroji ve vered denkdani evyek elekiti akvin ve greday televizyona me uğraşı da televizyona me binirxini tekrar bir çevre işte maşallah emara. Yani tabii مجار پر فرهد نافشنده خدا نظام کارم چی بیشم لی افتاف به هوا دم و گریداینه یعنی نها برجواندی نابرا دولتا اگر مروف وانا در نخه هولید کارن زراری مظن بدن گلا نها عالی که فرانسا وکی کل ارمنیا خودی درد که آرمانج بگمان دنگی ارمنیان فرانسایه هلبت وناسینا کمکرنا ترکیه ارمنیا تشتکی پر گرینگه و پرجی پیوسته یعنی جهویا چقاس پیوسته ارمنیا جاو چند پیوسته لبله اگر فرانسا وی که صرف بو لپشت پرده هنک بازرگانی ده پراش ترکیه کرمچینه دکه او شکی جالیه سیاسی و به اخلاقیه بگمان و ده همان دمده دولت که کو وصاد بيجا ديسا او شركات او ساتليتي راد به دنگي تلفزيون كي دبره هول ده ببره يعني اللي بالي جانا هناك تشتي براستي تراجي كوميك جي درت كيفن هولي مثلا طبيعي اوك يعني نا تثبيتك علمي هذا بيج يعني عليوي كوميك زد ترست درت كيف بيش مثلا دولة ترك دنوا çerçeveye yekiti Avrupa'ydı. Yani ama imza abi benim belgeye gelek hesap var ki Türkiye bu gohara dnava Avrupa'ydı bu gohara le aynı vaki kutu feki ki xarabuy بخينا فيكية دني نخرابوي وبشي دمكي وان فيكية دنجي خراب كه يعني حموية برزينة براستي روشة كونها تركيا وأوروبا تكلي وانا هناك دشبوي أري أوروبا أمزانن يعني أوروبا شخوت يعني نا دولتين بيروس بيكتي يعني دولتين كابيتاليستن سرمایه دارن اللي بله حقوقك هي ديسال أوروبا يعني اگر مروف زانبه المعفي خوابگره حقوقك هي اللي جارنا دما بتركيا تكون نافنك تيكيليا او نمونه فيكيه خرابوي تي بلا عجبه تركيا وان دولت دين اوروبا جيب خراكير تشكر فلان البت يعني بخواز تشتيدن هنا بله بخواز بش بينا خو انجي سياسه خو سوان قال لك ببيش بخير مصار طبي قال لك مجاهدين ايش هنا ما دخلنا باخذن طبي دم تريناك دي بفي كيف قريده تشتكي الدنيا هي يروج د çapamiyetlik televizyon hemen ne bu yenuçe yani avaya ki belki çend derketim rojnamen sereke televizyon sereke televizyon ama ajanstan keda baştan televizyon hemen nakin nuçe يعني بالنسبه تشتكي بيقوما يعني جانا نديتنا بويركي جانا نديتنا بخوا دبنده او يعني شغل راكرناوي ارمان شغل يعني تشتكي وسا تونه يعني تشتكي وسا نگيرينجي yani o ki kutune bu tişteki olsa eroja ki yani bir kuman denge kurdap avaya dün der kevin holi per xurtur der kevin holi eroja ki ev kesi ku ve devlet hakas
خو باور نشاندن بین کو سری سرابن ترتشش تونه دولت بیسی که تونه بوش خو کیشه ترتشش او چیه yani gava hakikaten bibine Kurd بخوا باورن و بهبره تفدگرن و کردی کو جوان دروی دولت باور کنه دی نمانه نممکنه او یک چرخیه که خوشی جبو زمان کردی جبو چند کردی خرج بکه یعنی ev devlet dikare tişte ku do buya iro inkar bike yani neticede ev raji bilici bxwe got yani li Kurdistanê ne tenê 17,000 kesin faili meçhul hene yani ji bona ku mirov van hestiya bibîne ne şert ew radar jî were anî di arşîvê devletê de hemû diyarın kîv ku derê hatiye veşartin yani eftêçi mani yani ev devleta ku zane 17,000 hatta çi 17,000 belki hew qasên din jî hene ku nayên zanîn awayê din hatine kuştin li ku derê ne cenazeyê wan hestiyê wan û xwelnezanînê datîne aynî ew devleta ku me niha rismê wê çêkir ku do TRT 6 ew hebû sibê jî tune be yani ew dikare tiştekî ku do hebe îro înkar bike îrokê de gelek îspatên vê yekê hene nav kirinên vê devletê de Mesela spasiyê dikin ji bo vê axaftinê hat stûdiya me temaşavan encamê bername xwe li vê derê dawî bikin lê bernameyên me bawayekî asayî ew berdewam bikin wekî weşanameya borî niha weşaname li ser internetê tabii tê temaşekirin xebatên televizyona me hene ji bo peydakirina satelîtê ez karim bahsa vê yekê bikim niha vêkî lê de jî ev xebat berdewam dikin û di saetê pêşiya me de em ê karibin ji vî warî ve temaşevanê xwe bêtir agahtar bikin wekî dinê jî parêzerên me li hemberî Eutelsatê li vê biryara Eutelsatê serî li dadgehê dane ev yek jî nûçeyek e ku saetên pêşiya me de bê karibin detayên vê nûçeyê jî bi temaşevanê xwe re par ve bikin ji bo vê gelê em ji we temaşevanê xwe xatir dixwazin û spas dikin ji bo temaşekirina we xweşê de bimînin